Microjig. Okey strike. Okey. Okey strike. Okey samaran. Bang. 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 Okey teman-teman, Microjig Sabiki. Ada dia. Microjig 15 gram. Okey strike. Okey. Okey strike. Okey samaran. Bang. 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 Okey strike guys. Okey guys. Strike. Alhamdulillah tunjang. Tunjang bang. Tunjang. Tunjang guys. Alhamdulillah. Tunjang. Oh, mah campur. Cuci dulu, cuci dulu biar bersih. Okey guys, alhamdulillah. Kan. Tunjang. Okey strike. Okey strike. Okey. Okey strike. Okey strike. Okey strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat samaran. Okey saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ini ya. Ikut. Kau nampak? Nampak. Nampak pula. Oh, itu lah. Pegas lebang orangnya hotel orang wong tempat liawan lah. Bang, yang turun lah. Punya orang ni jak. Buka lah pegas jak. Ini teman-teman, Microjig Sabiki. 15 gram. Mancing dari atas ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Strike. Ada dia ya. Ada dia ya. Dan ada dia ya bang ya. Tabur rangkai. Microjig Sabiki. Alhamdulillah. Tiga bang. Okey. Alhamdulillah. Ada 3 biji. Okey, gas lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Empat si Wak Bineh je lah. Wak Bineh kan dulu. Okey, strike. Okey. Okey, strike. Paketnya apa? Mana paket Sabiki? Okey. Nanti go lah.
Buat manyang lah. Dah nak uyuk kecuk pahaya. Ya, kena lo. Okey, strike. Okey, strike. Okey ya. Alhamdulillah. Kena lo apa? Oh, mabak mantu-antu. Oh, buat tebing. Nyang. Cikgu. Nah. Alhamdulillah. Taman yang itu. Cok Reno tu. Dengar nak Reno. Cok Reno dia. Gemar ada orang. Microjig 15 gram.